Manipur atu mata popular linga ka machem hadar thong mana na saukhat pelam da bam oina na center na khona piu haina Shiv Sena Manipur Pradesh ki maike ki taksilak le Imphal Bauparada le Shiv Sena office da Pombe municipal council election da Indian sound mai pap ki bunungai phong da ki thorong la mari lena na wapam se phong do rakhibani tharmada Manipur Democratic Alliance ki convener so Shiv Sena state president M Tombina Manipur da hojik thengnari ba illegal immigrant ki issue si loishin na balanga la mitop sing khandok tuna masa masa ki baram dam da halan khina bagi tabak ta thabak lokhat patai India me ma paring da sathre ba border fencing ki thabak so thom matam mapung phana loishin na bohna biu loina IT fishing resettlement mapung phana taunana ba sab sab thabak lokhat pagal loina na pre moment lehendra miyam da punsi miyangi punsi asi mahusa gam laina ba thabak lokhat piu hana so taksilakli Nauna teman-teman ba Bangladesh ki sangpa Myanmar ki sangpa adu atai ko pa outside ki sangpa illegal immigrants center में state government na thumatam da mosi detect to biraga mosi deport to bio lorna miyam ki popular government na semaga ekoi tampak am dising leminari ba kang puna maki center में state government na ekoi puno sigil nan thumma ma di punsi hanagum nga ki senbio Manipur se border state ko binina Tuan-tuan fencing problem में ले बसे मसीसु अपुमरी फाना अकोगी border fencing तो भी हो नोमो तो संग रवि आदर बा बोलम पुना हो पूरे बार बोट नेशनल हाईवे सीधा illegal taxes अदुगा freely book तो भी आदर बा शिकुम पुना मक्सिंग से popular government नमः सेमी बगल में ना अथुम तमदा जकी अकोगी national highway अनि मक्ता government ताऊना बा मधुमसु अकोई अथुम तमदा सेमी हो